Pemirsa sampun selami kaliwuku zona risiko Bali ngeranjing zona kuning. Kuentenan Bali reng risiko penyebaran rendah puniki kauningin saking evaluasi mingguan zona risiko sanik laksanayang Satgas Penanganan COVID-19 Nasional kantos tanggal 3 Oktober turwedar ring website ipun tanggal 6 Oktober. Kawentenan sia Kabupaten Kota ring Bali inggih punika Jembrana, Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, Miwa Buleleng, saning ranjing zona kuning, kahanan puniki matang ring kahanan au kunilintang, teteknyane Bali munggu ring zona risiko rendah, sinarengan ring penendunan kasus aktif sani ketampenin Bali, pewohan kasus ring wuku ungkuran taler wantah kali wilangan, ya diastun kebausang kantun fluktuatif. Anut ring data tanggal 5 Oktober kasus aktif sani ketampenin Bali kantos yang 16 diri, wenten satak sia dasa pitu sani wenten ring RS rujukan, rare sani kantun ngelaksanaing isolasi terpusat utawi isoter, wenten sama selai diri miwa isolasi mandiri utawi isoman, kantos 100 nanggu sia dasa 4 diri, kesiagayang 356 isoter, antuk kapasitas langkungan petang talibet, sampun kanggen antuk sama selai bed, tur kantun masih sewanta langkungan petang talibet, Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.